Talo Falava. A very good afternoon, everyone. Whaftaia whionga le awas taulanga, whawhelo ayatu i le mamalo o mawhtanga tina, i tatamtanga luenga i lua, tanga luenga ainga silfae mai nuu, ia whapena foe ia le mawhtanga tina, le stene malau i le tatamtanga luenga nei, le tino pa ia le ali. Le whaatonuina e matota o te sau ilonga nei, e whamatala atu, po le ale le winga le yupeli, pe ona tausi la fia, sa tato iai o mai tai le tatala ina o lea tausanga. O le tausanga yupeli wa lewa na tatala i Roma, sa tatala i a te sema, i le Christmas Eve, na tatala loa ia i le tamapa ia whaitutoa pa ia, i le Basilica i St. Peter i te tono il Vaticano. Ia asa lato tausanga o le Yupeli. Tausanga Yupeli la le Archdiocese sa Samoa Apia. Ia le whatu atatala atu le amatanga o Mati. O le Yupeli, o le Yopel, o le oti se itulau. Le manu fo ili o le oti. E alala ona whaingoa o le tausanga o le oti. Ona e whaonga ia ona seu. E whaalawi loa ai ia le tausanga o le Yupeli. E lea, na whai ai le tua ilona nuu. E o e celebrate le tausanga le o le oti. Po e le taula le tausanga Yupeli. A fola loa le tausanga. O longa winga o le tausanga o paia. Ai sea e paia ai le tausanga lea. O na le tausanga lea e le toe whaangalue ina ai le ele. Ua malolo ai le ele. O le malolo le nao le ele. E feso o tai ma le saolotonga o tangata. O lona winga o le tausanga o le tausanga o saolotonga i le whianga inga tuai lea.
E whaasa o loto ai ia tangata polonga, e toi fo i ei tangata i o lato ainga, awa mantua fo i, o tangata iutai, o tangata whemalanga i solo. They are nomads. E watu i lea no fuanga, ma lea no fuanga, ma lea no fuanga. Ai ai o lato root, i o lato ainga, i le meo mai ai. A o lona i tausanga lea, o toi fo i le, o naole o tangata ia, o toi fo i mea i o lato ainga. O lona winga, o toi fo i la leo tangata i o lato ainga, ua free mai, wafo i le sa ngā lulue, i whanua o isi ainga. O toi fo i leo whanua na i tangata i ona whanua, ai toi fo i tangata i o lato ainga. O le mela na e laino ta ua le tausanga le o tausanga pa ia, a wala tausanga e malo lo ele e le toenga lue ina le ele pe sel fo. Sa taimi tato o atu iai i le mea lai ona staimit on tala no atu leo patel taki i le onga not onga i le taua me taua o le tausanga le o le Yupeli. O le tausanga o le Yupeli o tausanga o paia, o tausanga sa o loto, tausanga o le whaamanga longa. O te tala ino no tia o tangata sa i ona tangata. I le history lava la le Ekalesia Katoliko, na toela langa i le taimi o Pope Bonifacio le valu, ma o ia lea sa ato faina lea tausanga le Yupeli, ina ia whailonga in every 100 years. I se lau tausanga ma whailonga le tausanga leo le Yupeli. Tusa o i leo toe le langa mai ai le tamapa ia na tausanga i le afe tolu se lau. Ia le tausanga leo le Yupeli lea sa whailonga e le sa utitono le Old Testament. O le autu lava sa focus ia i le Ekalesia ina ua toe la langa mai pe ua re-establish le tausanga lea o le whaamangalonga. O le whaamangalonga a le atua. O le whaamangalonga o angasala a tangata. O i le sa refocus ia i le Ekalesia lea la ua toe la langa mai ai e le tausanga leo le Yupeli lea sa whailonga le nu o le atua. O se tausanga paia o le tausanga e sa o loto ai i a tangata. Haluai, ua manatu ia le to atele o tangata, ua umi tele le se lau tausanga ma whaailonga le tausanga le Yupeli. O le to atele o tangata, e la to tele au lia le se lau tausanga. O na tausanga lea i le Pope Clemente na vai taimi, e reduce pe koe koko mai i lalo i a kausanga, e celebrate ai ia le Jubilee ia. Instead of whaatau le Jubilee ia lea i le afe tolu se lau iwa sifulu, e Pope sifulu, e Pope Bonifacio le iwa. Mantua fo i la Pope Bonifacio le valu o i. Ma o tausanga muli la na whailonga ai ia le Yupeli in every 50 years, o le 1450. A o Pope mai ia Pope Nicolao le lima. Ina ua tupu le taua Napoleone i le afe varselau anga i le afe varselau lima sifulu. Sa le i whaailonga ina i nā ia ni tausanga Yupeli. O no le taua lea, whatu ato e announce le isi tausanga le Yupeli i le tausanga e afe varselau fitu lima. Mai lava lai tausanga na e afe varselau fitu lima, se iau o mai i le tausanga nei na celebrate ai lava le tausanga Yupeli i le tai luas fulu lima tausanga. Ona o le manatu lava leo tamapa ia ma le Ekalesia, se lau tausanga, lima sifulu tausanga, e toa tele lava ia tangata whaatuatua, la to te lea ulia ni tausanga o le Yupeli. Ai peita iane, o le tausanga le Yupeli, o se whaamanuyanga, ma se whaamangalonga a le atua, e ala mai le kalasia o le tausanga le Yupeli, e mwhai ona maua uma e tangata whaatuatua uma. Pe a whaapea e whailonga lea tausanga. So, e whaafewhea la o na whaalawi loa, ai o ai fo i la e whaalawi loa ina lea tausanga. So o se Jubilee ia, po so o se tausanga pa ia lava, e na o le tama pa ia lava po le Pope,
na te whaalau I loa ina, e awala mai I sana tusi aloa ia, e taua o le Bull of Indiction. O le Bull of Indiction, o se tusi lea e aloa ia, e whaalau I loa mai e le tamapa ia, e ieila na seal, e tu ieila seal le tamapa ia. O na wana au ia lava, e mwhai o na ia ishuina I e tu ai ngā tusi lea e taua o le Bull of Indiction. O le theme, o le tusi foi lana, e whaalau I loa mai ai le theme, e whaalau I loa ai le tausanga pa ia, ma au mai ai ma le theme o le tausanga pa ia. O le title la le Bull of Indiction lea, o le space non-confounded, o le tusi le nā, lea sa whaalau I loa mai ai le tamapa ia, le tausanga pa ia le nei o le lua afe, lua lima, ua whaingoina o le space non-confounded I le whaalatina, e a whaingilisi, hope does not disappoint. I le whaasamoa, a tatou ota titilo I le tuspa ia, le tusi o sangato Paulo ia I Roma, mata upu e lima, whai upu e lima, o nai ai le upu na space non-confounded, ai le moe e le maa ia. O le whaasamoa na o le title lea, o le tusi lea na aloa ia ai le whaalauloaina o le tausanga ne yupeli le lua afe lua lima. O le na winga, o le wha moe moe e le ma, o le wha moe moe e mausali, o le wha moe moe e mautonu, e le confuse. Ai se issue ai fo e ia lana Bull of Indiction, e wha alau I loa ai, ia le tausanga pa ia le lua afe. Ma o le title fo I lao lana Bull of Indiction lea, o le Incarnationes Mysterium, a wa o Bull of Indictions uma, e sau uma I le whaalatina le ngangana le Ekalesia Katoliko, o le Incarnationes Mysterium, o le misterio le o le liutino tangata le upu, o le winga le o le Mystery of Incarnation, o le winga le o le tusialoa ia lea Pope John Paul II, le sa ia whaalau I loa ai le Jubilee le tausanga lua afe. Ai le tausanga nei, o le Bull of Indiction na Pope Francis leo whaailoa mai le tausanga nei, space non-confounded. O le tusi lea e te maua ana lo walu lava tai lungo lo kuko ia le Jubilee 2025, feo sofi uma mai e lunga ia tusi nei, ma mea uma nei lea na prepare mai loma, ina ia savavali e il tato Ekalesia nei tausanga. So, nato watu le tusi nato te o e su e mai lunga ngā le kuko la o so mai lunga le tusi e iai umanga ngana o lo iai e tusi o lo iai mai ngana ingilisi. O le space non-confounded, leo whaalau I loa e tausang pa ia le nei o le yupeli lua afe lua lima. O sau noa mato e whawhangu mai ai e le tamapa ia I le sau noanga lea sangato Paulo I tangata Roma. O le whaamoe moe e le maa ia. O le whaamoe moe whai mai le tusia Roma, o le whaamoe moe foi e le maa ia. A ua whaamalingi mai le alofo le atua I o tātou loto, e le anganga pa ia, ua fua aina mai ia I tātou. O le autua le tausanga le nei upeli lua afe lua lima, o le malanga sā I le whaamoe moe. O meta o Roma lava I ai sia le tātou Ekale St. Paul, I whafo atu le wall, o le silia main basilica, a le tātou Ekalesia I Loma. O whaitutoa la ia wha, o basilica sia, e tatala lava, e iai le whaitutoa, toa tatala lava, pe a celebrate I le tausanga leo le upeli. Wili le sa, ngana lua fesful lima, sa tatala Francis le na whaitutoa I cathedral, o le whaitutoa I lungai malolo le lei, ma le whaitutoa I sa fotola whai sa wha. Tolu whaitutoa na le sa talai, I le eksangala nei, ona o le ordinary jubilee, ona o le tausanga lava I o le tausanga le yupeli o le lua afe lua lima. After 25 years, talu mai le tausanga lua afe, o le ordinary jubilee la le tausanga nei, le la o toe fo I lava, e na o whaitutoa lava I Loma, e talai le taimi lea. Ona o le masani lava le Ekalesia, a whailonga le tausanga le yupeli, e pilgrim ama tangata e whai uma I malanga sā tangata e o I Loma, ina I ulu whale I whaitutoa nei e wha. O le tausanga nei, ona o le theme o le tausanga nei, o le malanga sā le wha moe moe, o le ana malia na
Mna awel tama pa ia, e te tala le fai totoa o le fale pui pui tele lava nai loma. O le paula na le fai totoa, o lai ad I fai totoa nei fale talai ai loma, ina ia ul fale ima ia sensitize ai fo ia tangata o lo ia totono le fale pui pui, ina ia I le fai totoa o le faa o la tanga. Lea la na mna awel tama pa ia, te tala ima le fai totoa na, o na lima ili o fai totoa, o lo te tala il tausanga nei, o le o la le wingo le me o fai totoa la me le fai nei me o fai totoa pa ia a fai tau sanga nei a fai o tau sanga Iupeli o tau sanga o Saulotonga tau sanga o fa manga longa e fa manga lo mai le atua fa manga lo tangata I o na uso tangata sala mo moni o lo no winga o le fai totoa e tasi alta to fai totoa e na o Yesu Keriso le fai totoa lea e te tui e te tui o na tatala mai lea o le fai totoa lea o Yesu Keriso. O le winga, e tā ua ia o mea nei o fai totoa pa ia I le tausanga nei o le Iupeli. E tā ua tele o na e toe fo, e faa fo il tangata, e alu e toe manatu natu, ma toe fo I le atua. Ma toe fo I le atua, e peilava o na toe fo I tangata a Israelu I o lata a inga pele tau sanga lea fa pena fo in toi fo I tato te fo I le atua a wa o le atua o ia lea fa manga longa o ia lea I fa mangalo tato te tui iai mo le fa manga longa o Yesu Keriso la valea o le fai to ala tato te le tilo le fai to adoa per fai o Yesu Keriso le fai to na o le ua e uma pa ia pop friends e na o le pau le fai to tato te ulu fale iai e na o le fai to le cathedral ona e na o le pau I o falsa o lo fa atanga mai e le tama pa ia I fafo atu o Roma e mwhai ona fai iai I pilgrimage a tangata katoliko ma tangata fa tua ina I o lato ina ia ato atoa iai le fa manuanga lea o kalasia o le tausanga o le Iupeli. E pei ona fai atu momoa o le theme o le nei tausanga o le malangasa il faa moe moe. E le tato logo, le te vai atu I le tu mai le logo. O le whamatalaina foi le logo, e tā ua fo ia I tato, ina I o tato malama mai, I le intention, ia po le mana fo ia le tamapa ia lewa au mai tonu tato e kalesia ato tanga I le logos le tu atu ilumane na te va ai tu ia I le I fika so tangata to fa e ese uma lanu o fika sia te va ai ilumane o lona winga o tangata o fika sia tangata to fa la to te representing ia le tangata uma la langi o tangata ito fa it represents ia le fa ia I tu la lang north east south west e ese lanu awa ele fa petu tusa uma ia tangata malato anga nu uma na to ngana e represent la e figures ia fa ia le humanity po tangata o lo ola tono la lang nei atato tilo e pipi fa atasi uma ia figures ia e stretch aku ia limo lea tua stretch anga I lea I longa lua lona tolu ma le tangata la e pito anga I koluse o lona winga o le tato wha moe o le koluse o le focus lea le ekalesia walai ona wha manatu ia nei tau sanga lua felus fun malima o le koluse lea na maliwa Yesu Keriso ona o le wha aulaina o tatou e pipi la le tangata le koluse lea o le symbol o le fatu tua e le ngata le fatu tua ai o le symbol foi o le fa moe tato tilo I lalo ai o le koluse I le po le pito I lalo le koluse nai pe e halua ngai lunga le me tato tilo to e pe se taula o se va I le atua e le se tato te fa moe o waves na tu mai I lalo ai na tonga nga le vai o koluse po le taula lea
o le olanga o winga ngā le olanga. O le olanga ia sa umal tangata. E sou le olanga tangata. E le whape malu ai pele sami. E iei taime e sou wai le sami. E iei fo il taime malu wai. E tātou te patau lai la, i le taula, e taula le tātou wha moe moe i le atua. O le ngalu, e whesou wai ia winga o le tau, whesou wai fo i winga o le tātou o langa. E le tu mau e se mea tasi. Ai o le wha moe moe, a tu mau le wha moe moe le tangata i le atua, ma lona wha atua, o lona winga, ua iai lona saolotonga, ma e le fefe fo. O lalo ifo la o le koluse lea, o inalo o iai le theme o le tausanga. E so se logo a la o le tausanga le Iupeli, e te tau lava o na iai se wha matalanga a toa o le theme, ia ai maise o le ingoa, po le hale le mea lea ua atofa iai le nei tausanga o le nei tausanga le Iupeli. O ala me fai e tātou i le nei tausanga Iupeli. E peila ron whātungo mo, o tausanga o le wha mahangalo, sala mo moni, sa o loto, matatala no no atia i mea lo sai ti ai tātou, i le anga sala. Stai mea lumon tala no atu leo pātele i le wingo le indulgence, o le whamangalonga le atua e awala mai kalasia o le tausanga Iupeli. O tato maasani tātou te whaalongo i upunei o le tatalo, mo moli mea ti ngā indulgence, e te tau ona iaia tatou ngaluenga e whai. O lo knowinga, o nei ngaluenga, e te tau ona whaisau ngaluenga alofa, i lisi tangata, te alu te asea se tangata matativa. E le whaisau ti il tae au, ai avelo whalau e ai ele tangata mativa po se tangata fo i tō te san whanau, e le lava whasoa. That's a charity work. E te alu e whailau ngaluenga na, o le ngaluenga pitasili lava, o lo whaamangalo lea i le tangata o lo oita ia te oe. O le aunga lava na mal whaamoe, o le whaamangalo. O le si mea e te tau ana whai, o le tatalo lea mo le tamapa ia. Kofesio. O tele lava ina tau mou watu le tā ua o le sakarameta leo le kofesio i te tonu le tato e kālesia. Awai le misasa, o mea umai o te whai atuai, o mea nā te tau on tatou whaia. Ina ia tātou, ina ia tātou whai on tatou maua, ia le indulgence, le whaamanuanga lea o le tausanga na Iupeli, awa a uma tausanga na Iupeli, wa uma fo, e le toa iesa mea whapena. E na alpau nea le tausanga, e whai ia tātou ngaluenga ia, ina ia mwhai on tatou maua al kalasia lea. O longo winga e te tau, ina e awai le misasa, ma receive le Holy Communion, receive le Eucharistia, confessio, tatalo mo tamapa ia, recite le creed. E mwhaina e whaia mea ia i taimi ese. Awa e sau le misasa, e te receive le communio, e whaitau, e recite e pray le Our Father. O isi mea, whaina e alu whai lisi falsa, pe o mea umana e te alu, whai le cathedral, wa lela ai alu e te ulu i le cathedral, e mwha umai loau, te alu te misasai, mwha umai, e te talo mo le tamapa ia. O mea umai ia, ai mai se lava, o lou wha amangalo atu. O lou wha amangalo atu i lisi tangata, ma ia e sala mo moni oe, i au lava anga sala. Wa o le autu moni lea o le neitau sanga. O le nei tausanga, o le Iupeli, o le tausanga o le whaamangalonga. A uma le tausanga nei Iupeli, ua ato otoa uma tātou, ua maua i tātou le whaamanuanga lea o le Iupeli, o na tātou maua lea o le whaavau. Awa, e matala no atu pātele, wa iei ia tātou te le o kofesio, ale le na o le kofesio, ai iei anga sala, o lai maula wei low conscience. O ina la le mafuai o na iei mene ta o le indulgence. O le whaamangalonga ato atoa o le anga sala tangata o lo o guilty ai i le loto mal mafau. Le na ale ke kofesio, ai le ta ua umawa anga sala, e remain la le anga sala na. O le tong sala la o na anga sala. Le te whai ai mea ia, ina ia e alu e mauai i le whaamanianga le o le indulgence. So, in conclusion,
i whaamatalaina o le tausanga nei o le peli. E whamai Pope Francis, o le tausanga nei o le peli, o tausanga o le whaamangalonga. O le whaamangalonga le atua, pe a whai e te tala lo fatu, matari tonu i le whaamangalonga, silia le atua. E whaamangalo mai le atua, ai whaamangalo e tātou sua tangata, ma ia tātou sala moni, ma te te e leang sala. O le tausanga o le saolotonga, o tātou saoloto, pe a whaapea, o tātou uma tātou ang sala, ma whai mea te tātou on tātou whaia, on tātou saoloto lea, awa a maua le saolotonga tātou, o na maua fo i lea o le fia fia. A maua le saolotonga ma le fia fia, maua le whaamangalonga, o na toi whaatastasi leo tātou mo tātou a inga. Awa o tātou māsani i Samoa nei, e whatoa tātou whailoa i lawa i taimu ni whaarlewe lave, o i nā whatoa awhtau talatala a isi tangata. Mais tangata o lato a inga. E le whapea e nao tātou e mawai mea everywhere. E mawai. Ai o le loto whaamangalo, o na sa o loto moni lea, o i nā i le sa o loto moni o tangata, pe a whaamangalo, o na toe whaalelea iai leo a inga, ma toe nofo whaatasi a inga. Awa a whaapea e maua o mai tangata i a nei whaamanianga, o na lato o atu lea i le atoanga o le ola whaatua, e te tonu o ia lava, ai mai se o lona lava a inga. Pei ona whai mai a Pope Francis, let's fan the flame of hope. Tato o e watu le alo yafi o le whaamoe moe. Tato e watu le alo yafi o le whaamoe moe, i isi tangata, e mese lava tangata o loo pangatia. E mese lava tangata o loo pangatia, e le me whai un tato i loa o loo pangatia nei tangata, pe a whaapea, tato te le asi iai, tato te le share iai le whaamoe moe leo le atua. One of our spirit amato nei la o missionare fa kokua o le afo ia tamaita isa o le grace and faith in joy in faith o le kalasia mal fia i le fatu tua e tau ona sila mai le atua o tatou kerisiano o le kerisiano moni lava ia e moni tai ile o langa o Yesu e pe ona a fio mai ai o ia e fasoa mai lona soifua ma tongi o lai nai a tātou wangsala. O se whamtalanga pu lea i le nei tausanga le Iupeli a tonu o tarsia o manino awa tātou te mana awa tātou te apopole tele i nei mau tausanga ta watu ma nei mau popen ta watu. Pau lava le mea focus i tātou tausanga nei le Iupeli, o le tausanga, o le whaamangalonga, tausanga o le saolotonga, o le tausanga e toi whaamaupopo ai a inga, o le tausanga i a tātou ho atuai i le atuanga o le a inga o le atua. Pawana, that's the whole purpose o le tausanga nei o le Iupeli. O le history lato, your history is still there. O atu fo i lesi luas fu lima tausanga, i le lua fe lima sfulu, toi whailonga foi, toi sau foi lesi mea. A nei tausanga, tatou focus o tatou whaamoe o loo na o Yesu e le tatou whaamoe. Awa a tatou whaamoe loa i se tatou maalosi, se tatou poto, le ase me o ia tatou. Tatou te le maua le fia ma saotonga, ai mai se lava o whaamangalonga lea mai le atua. Ia, o se tala lea pu lea i le winga i le tausanga le Iupeli, a whai e iaise isi e fia fesili. Ia na le luani fesili e tu watu ia o na tatou whaawauria le tatou porkalame. Ia atu no le umala malama. Ia.
Pea ono fai atu mua, o le tausanga le yupeli, o se practice ala yutaya, mai ana mua, o le talaanga o tangata Israel mai ana mua, mai a e fai tau le Levitiko, luas fulima, ia ona e fai tau waila ia le ona e sau atua ina le talaanga o le yupeli, ai ile o le nā tausanga, fato a au mai lava il tato e kalesia, ile afe tolu se lau, o ina le na toi la langa mai e pon fasio le valo. Ia le tausanga na le fa ilonga le au yutaya. O na mai ilo lea, pau ale focus e le kalesia, o le tausanga o le fa amanga longa, o le saolotonga. Peila o ina lea wa interpret tai le kalesia, ia le saolotonga lea, le liberation, le freedom, lea sa o le practice na le au yutaya na vai tau. Lea lawa au mai le kalesia, turn into a Christian feast. E whailonga o le yupeli o I foi e au mai ai ia le kalasia whaapitoa le atua e tutono le tausanga lea o le yupeli pe au nau whai atu mua sa ta i se lau tausanga ia sa wai 5 tausanga ia sa wai ia le wa lus full 5 tausanga so every 25 years e whailonga ai ia le tausanga lea so it's e le o se tausanga fo ile le normal year i tutono le tato e kalasia wa na o tausanga after 25 years, fato a celebrate, right? Of course, o ngaya le kalesia le au mai. I pay it derives my ile feast le ale au yutaya. Pay ona sau le ile fenga nga tuai le vitiko. Ya wa le mari ya wa e mama la toa ia kama ngi. Ya hao ka ku le sa ko e ma ia ma ya onga ya e ka si no cos e pa pero se ve ko le ma ko wa ma e fa ma e ne ka u ka ku e pa ko e ko e pa ma si Yeah. Oh, kita kama nunggu itu dia, kalau dia sudah berikuah, kalau saya kalau itu, Ya, faftai. Ya, atono leo watali ma atwa ifesile desvainga na no famai. Ai faftai lava malo avanoa ole a fia mai ia patele taki awala na. Oi, ia se I famel fesile slom tua. Faftai fiu. Ia pea no fai atu tele ano no me e fai el tangata ina ia talia ai ia le fa manuianga. Ai mai se lava o fa ngalo atu ie o ita mai ia te oe. Ia inga luenga charity work o tatu malama mai na mea
O le amese fo taimi nei whangafulu. O taimi fo inei whai ele almsgiving. E tolu mea ia fa metato e kale sia tau te whai ele vai taimi nei whangafulu. O le almsgiving po le foai atu I tangata matativa. Ia po o lo walu te asiasi tangata mamai. Po lo walu te asiasi tangata lo fal pui pui. Wa o ngadwenga alofa uma ngadwenga ia. Ia o le tatalo. O le tatalo ia fo I le vaitau nei o le whangafulu. Ina ia isa savalingo o le whangafulu e fruitful. E fua mai. Ia umane le whangafulu. Wa sui, wa ia le suinga o le tangata. Ia ai le o le umo le whangafulu. Ia ala e whaawau lava le tangata tuai. Pei o le mea nā le push mai e le tamapa ia. Ina ia tato ola ia whaakerisiano. Ai ola toi ola pei o le o se kerisiano. Wa le kerisiano moni lava ia ia. O le alofa. Wa le alofa fua mai le akua kako alofa fua foi. O le alofa mwha maangalo. O mea ia lua pitsilion taua. Ia whawhitai lava molo avanoa pātele. Ia tu atu lole avanoa ia pātele taki whawhitai. Mo le whaamtai la whionga te meti sa, tu sai fo I mane saunoanga mātango fie, ia ua fo I le whaapula mat whaaloto I nā tili, ia le nei tu sanga li upedia ua fo le nop silfia I tānto oma. Ia, mon mātou toi fo popo, toi whaala uloa tili la whionga te meti sa, mon nop silfia I tānto oma, ilo silfia mana mlama la whionga te meti sa. La whionga te meti sa ia Evelina o ia lea lewa avea malo ia tānto pureanga. Ia le wanga lue o ia kene loa tāntou puleanga I Samonei. Ia le whaamtai o leo whaua maua ni avanoa le nei a fiafi. A lava se mea te fia mana mna mai, tu la fono le kalesia, le wa maua le avanoa le whionga te mai te isai te whaavisili iei. Ia po ahan tu la fono le kalesia I mea lo whapenao, se mea o whapenao na e polonga ai, ma e sai se ti ai, ia maua le avanoa I le whionga te mai te isai, e te fia fisili iai, e whai u fia te tala sa whai poiponga e te le lope wha whiona whai, lea wa iei le whionga le loia tātou pureanga, e te fisili iai e te malamlama le iai, ia antaimi nei, ia tātono staimi toi mauni au noa fisili iai le whionga te mai te isai wha pulani siwaenga taimi nei, ia tātou la usus tātou pese arua, sauni mai le whionga e a Paketaki, ia wa foi sana wha poponga, ia tātou rua inai foi le saunranga le whionga te mai te isai, ia ngā le wha mo le tāntou a fiesta.
Soe mātou te ifung whāputa iatu i a te oe. Vinga le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Eri soe mātou te ifung whāputa iatu i a te oe. Vinga le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Pamalo ia la whawau tātou sotanga o le tātou wafiafi o le whamtalanga o te whaia o le whamtalanga e winga i le tātou anganga whai taulanga po le tongi o sala o anga sala o le sala ma le anga sala ai se fa so o mai tātou whamtalanga mai whamtalanga tāpena il tāpou sa o le upeli sa varinga e alaina whai le kalesia o le whatalitalinga o Yesu o le apio mai o le singanga ngare ki ringa misia kako te mire ke iai o kar ke le whalawela vai ve singa lai ku mai pa ngase ka mapai wa fiu pope falang sisi e kangi aku malo lo sie yai e kaula ka ko vai le sawanga kilisiang or kemingi maka kia masalo ko kili vai merang ku mai o i fe le Kongo mangangu Nigeria ma o vai kemingi o vai kemi o fakarikali le fio falua mo Yesu o kemingi o le antikeriso ine ke la fa le kalesia e moi o be mai kua au savani nga kua e anga iluma o le malo le langi me le ka savani bari ai le winga nga me o malanga sa ma le fa moi le kalesia kemingi wa makwa ma le kalesia masiasi le ko se le o kupsa I kongo lalo langi o demokrasi wa pule ar kambalo mkue fai me mga wat. Moma. O le winga ngal kako fim le ye. Balanga sa ka kola o ka koriko bala o kerisiango balanga sa fa moe ele ma. Ele ma. O le amkangalanga o pamkala. Dan mele ma. O ka ko ba ini o me samo o me mai kiloi. Aku ngui fa. Wale ko ya manga ia si ufofonga o le kamapa ia. Fiu sko inga ka wa ku Yesu Keriso. Fiu ka wa ku fa manga. Ai fa ya me pulele malo. Lalo langi. Le pesen ka ko suangi. E le lei lava le akua, a e le anga lava sakang. E le on mele ka pia laulang. Le maa losi o lalolangi le waiai, o le anga ngu o le oki, sakangi, a maka mei loku, fa polkiki, saul fa social, economic, e o mai kongo cultures. Le ukako kikilo yei. E le fa pia lai, fa wale le meu fai le kalesi. O le kausi le savaringa, tradition. Luosu lima kausanga fai. A ele winga anga iluma. Masalo. Akako kikilo i mele mele fe mai pakayo. O menge e mua mai luma. A ele ia fio mai mesia. Mea umalayo ka kikilo nge yai. A le mea piko siling masi yasi elka ngaka e le lelang common sense o le sui o le kangaka le winga o le upu o le saalo konga fa mangalo ma le saalo konga e ese la fa mangalo ese le la foi le
sa lo konga le pe se lalu langi fa tem karas wa mine and I le pisar ka koe pipo sa lo konga ngai fa tem karas al sa lo konga fa religious according to our Lord the Messiah that was born in God in flesh olo before lo molekua o ka ua la le ka kia pela lau Israel malako i peli ngo fai o se ole oki le peli fa ke disiango o le peli o ka mai ma moenga fasia i lunga ole la au masiasi le koruse ese la ka kia pela lau i kai ka ko kikilo e bele kupu la baba le fa le peli o oki dan mela kupu mal miroist le se fa mbaal e fa yo au i kai fa yo au moslem kau ya somba le koko masa ka maki ya le melen kupu mangi sudia ka no fa yo ka ko uso ko fa finge ka makua ke disiang pulenga ko mai lela uma ko le sisfuko ka sanga pule le mafau le si alapi sola ilusia ai o mai la ke lis mai o la ko o le ala ko faia le pe nga malo le nga le lua ma singa le nga fail kala le pe pelo a makat fa sio kingo ke disia va son ke nge ka lofa mai ko ngo fale ele me fasioki ka makua ka wele fasioki fa finge kenye pepe angu oleoki ole wingalanga le fia fa bakala ko ile pedi longa ka ua e kusa maongo pongei okay fa maila le fam kalanga ole pedi olo ko e fo iko yo roots. So what is our roots as Christians? Wa meang kako pa vai mai lo wolang. Oleh ama kamele ma sia si ko ilalo. Ikem fainga fail mele mai Yesu. Kau sangangi le pedi e tau e. Avese umoe lo fi sili lo fi akua ai peio Yesu. Ikem fainga ma peio fama wala no ka pe o Yesu ele foi no fie eu foi aqui o le sili a le menga le kangi mele le pedi can you forfeit yourself because of Jesus em foi nga foi a foi ele ya pe a foi sempre o le kaula le la lo le pe fa ke le la u pam kalanga le fia fingi mo kako o le kaula o le koluse ilunga o le masiasi pa fa esa o le feka yo la muslim pa fa ko fa mai o le ko se si ese a fa koluse ya la o ma ke mi la ke le karia Yesu a o oe mau pe o le upo sanga ko Paulo o ke mika ele koluse o lo wari le fa sa ka roinga o nga wa sala o le nga ko e ku mai o le o roots nga ka ko pa ke sia o le ko e ku Yesu o la ra ke lo me o mo la pisi wai lumar ke me makala le fa ko muri o le fio mo le kamai ma boe nga fasia ya e fa ela nga justice le ku ai wo ka fa va verme kimingi o oe moleku me and him dela wo mai la mo ka ko kam fai ole anga ka ua la vole o mengel indulgence o le lame ke e ke masia siloa e ka ngo fa mo wa lalo o ya oe nga o le kua ke fa mo e boi ai la le ko la sa kus ma la yer ka ngaka e fa mo e boi ka ngaka
ai manguia le kangaka e wha moe moe i le atua pesera pa. O manangu sia o. I lumbara o le aka le ole, le maa losi o langa ngu o le oki le moe kongo lalangi. Le la kula i mai o e maa, wala au bia kākou, e whai so kākou sao. Wanga le kalesia, a whai wale ango e kakai whafu. Ango mai oi. O le kakalo la, o le au penga rea, ar ka ngaka o masiasi. Wa e kikiro mai reku. Le lai a makaika ko savaringa po ele, whamkalanga lengi. Kau ke kangi le lang. O e kako manu siang. O Yesu le Mesia. Au kawharo i rong ki ngapa ia. Le a whawhingi o siona o ia o le tina. Whawhikai kako pure anga. Wa makal sa varingo i uperi Samoa. A makal mawhikanga ki ngā. Kako vanga mo bona le kako rosario la kako whaunga. Kau ke kangi i le kua a wala kul whaukua kalo madia. Alofa mai a kako mar kako sawaringo le uperi. O le mawhauwhanga mo muala, mawhauwhau i le kong sala. Ko ngingo o ang sala, kau ke whaia, e rei uma ko kongi. Lean mele e lea onga le kalesia. Pule kako rio. E rei sisien whainga la kusa awalu lang. Pule kako rio. O lungo whanga kong sala. E whaiwai maile onga o Yesu le ngai lunga le koruse. Kui al fika longa i ku. Lean me ngau somai e. Sawai le vai ma le koko. E leo whai longa leo le alofa sili o le akua, le alofa mamana, le mai le, o le kangaka le, e ki wha maulalo i e lumba o le akua, ma Yesu Keriso e ingu i le wha mangianga o le vai ma le koko, na kafe mai longa i ku. Le la kau ki kangi i le fiafingi. Kako vaenga mo buala, kau ke whaiel vaenga lea, ongo le aso papikoa mo mafukanga kinga. Ile awa onga le kalesia. E koru kako kinga. So skangaka. Olo kinga. Ya kako kinga pa Samoa kako whanga o mai ai. O lehenga o mai ai a oe leola awala mai me alofa le akua. Lua. O le kako kinga le kalesia. Le whanga u fowinga oe. Mai le vai ma le anganga i sakala meka le papkisonga le ala umakala mai e sa varinga anga i fai ko le ola malongko oi me so songia kako il sa varinga le kaula la le wa mai Yesu lunga ko luse o le masiasi ma le makanga ngai mo moli mai elong kinga fa auta lotina Maria le la ka pe kangi fo la le fiafingi ai ka ke mangkua ila miske dio mo muangi ki ka Samoa umba la ko ngomali diu la ko ila ko foi vai kaimi i mafukanga ki nga la ko maka kial fanga ka blanca ka ko mangkua ke mingi ya ai ka il kapo sal ka ko vai nga le mo mua ka ko kaloi ya ko fa wo fo le ska pam kalan. Sister.
Lua mawhauwhanga, o sau ngoa le kako kamaa ke piko mo sese. O le iupeli, o le whaatau waina o lo tangata li anga, e le ngata o oe o le alo o le atua soifua, oe o le wo le upu whaavavau o le atua, o Yesu Keriso, le ola le moni ma le ala, a o oe foi, o le ola tanga po le malu malu o le anganga pa ia. Tina e o tātou potol nei aso. Whaalangi ina o tau e tātou atunuu, ma le tātou whaasamoa o tau o aunga whaapae o ainga. Lea le wingo le upu. I le ilawa sa usu e iai. Ai masalo onga o le kofi ki ngā whaakirisianga ua mai a oe, ki ngā umo lalulangi. Le kau mo mai a ila nganga o le afo le upu o le aunga whaapae. O tau aunga whaapae o a inga o le pae ma le auli o le whaaloalo o le whaasamoa e pei o le misteri o le tastol pa ia. O le anganga pa ia o le aunga whaapae o le atua. Aisea, afo e o ia lea whau e le akua, le upu o le akua ngā alanga, ai ngā mā ngā wāku e le akua, le mā ngā waola, le anganga pa ia. Le kongula le miske li o le kangaka soifua malalulangi a koa. Le al kofi o koutina.
O le mele ke whaalangirangi o ko aunga whapai. O kou ia le sosoangi le akua, i le whakaunguinga o longa manga onga i le whakoanga i e tena i a kupu ola ola le ainga kangaka. Panga lea, o ngor ki ngā momo ia ewa, whao sosoinga i le ngaka, le sākangi, le ngko i sui al mangwiang ku mai au ko, ku ke whangawhangaua, le langai uele, whangawhangau male ti ngā. E le se whai loilo leo, o le koruse ki ngā inga masa e sae o lo kako wari. Loko finga, le mea lainga whai ngoam whalangilangi o ele. Whalangilangi o kou e sa mua aunga whaapai. Ole ainga, ai whalangilangi o ko ele kalesia, o le whaku ainga o le kalesia. Ka ko kalo lama o ko, le aso ngi wha ko la makanga o kako i peli Samoa, ai kalusanga ko kako kalo marfa moe moe, maua lunga marfa maoni, i o tō wha maoni i tō whinga. O koe kupu mai le ola, e sohi fua wha kangaka. Ale hei o kou, i le mawhai mākung ka malo, o le alfia sifia ka malo, i le mas ka malo o mawhaia, o ngō o kuru inga, o le ki ngā ia ke o kou, i le whai o kou kiuke, wha ta maa li anga, o le tamai tai anga, o le ola. Le la, tato misterio nei tato talo, tato whanau o whawhine, mo mole le misterio mo tato, mautanga e lualo, iai ima tina umalawa o Samoa. Sister.
Tolo mafaufaunga, i luma o le vevesi o le lalolangi o tātou tilo e le mālosi o le anga nuu o le oti, tātou te langona i upu alo tātou o li whaola. O te le isau e au mai le file mu i le lalolangi nei, a e o le pelu i le lalolangi. Finangalo pa ia o le atua, le matau tia o le tātou atua e le mwhai sisin tafi e sea. O le alofa lea o le atua o whaari mai pe, le aso ma le aso. Me le tātou te pese. Wana whape e moni la le upu lea Yesu. Pa mai le upu o le tusi. E mawhai o na o tangi. I whale fitu o angelu e o mai e pui pui la usaparinga le laurangi. E le whaia. Asea. O le alofa o Yesu. Ia i tātou tangata angasai. Ia tau nuu, mena alaina, fio mai lalolangi le nei, to i lalo, popo, ina ia mawhaiele fina ngalo, ia to e maua lo sao lo tonga, pa ale lotu. Le nganga le atoa, a tātou tilo lan me lo tupu lalolangi, le tangi mai o le tātou e kale sia lwai temi le nei, i le sava linga, o le malanga salu wha moe moe, lea mai a o e ma lo ori. E mawhaina e whael sa waringare e kere alu lunga e ke alu lalo. Pengo whai e Yesu. E mwhai. Peke ma. E kere fia ko i lalo. Kako kalo lali, kako miske lionge, kako whaafkai lea kua morkarasia o mau e kako uso, kua whaafinga kiliskiango i sia kuu. Kuku mau o le kaula o lako o langa i luma o le aka o le oki, mea umolo whaalave lave mai lako soifua, e kuku pea mo keriso, o ngā o lako o suli, o le anga nguu, o le ola. Sista kako kalomo uso, for the persecuted church in the whole world.
Umania wa tine wa umio Yesu le kuwa